खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनिफ्राय 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना सरगियाया दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय मानगोनां तानेश्वर पेगु सारनि मुङाव ममबाति सावनाय दुखुनांथाव जाथाय जाना गं द' दखान खामनाय जादों इंलेन्ड आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव टेस्ट मेचआ जागायबाय दानिया फैदो आबुं रादाबाव बावैसोनि सिगां समकं हाई स्कुलनि सानखान्थि फोरोंगिरि तानेश्वर पेगु सारा फरायसालियाव फैबाय थानायाव मोनसे जाब्रबथाय जाथाय जानायनि थाखाय जिउ गोमालांबाय गाहायै बे सारा गावनि बिबानखौ धोरोम होनना बिबानखौ मोजाङै फालिलांनायनि थाखाय बिथांखौ बयबो मान होयो बेनिखायनो मैया 12 सेप्तेम्बरनि मोनायाव समकं इयुथ एस'सिएशनआ सारनि मुङाव ममबाति सावना आत्मानि सान्थिनि थाखाय आरज गाबदों गाहायै बे आरज गाबनाय हाबाफारियाव मिसिंनि थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा TMPKआ दैदेनगिरिया मदद होदों दानिया फै मिसिं थुनलाइ आफादनि सोद्रोमानि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि समकं हाई स्कुल और एम स्कुल बर्तमाने हाई स्कुले হয় একেতে তানেশ্বৰ পেগু এজন সুদক্ষ আৰু দক্ষতা সম্পন্ন এজন BSc শিক্ষক আছিল একেত কৰ্মসূত্ৰে ভৈৰৱপুৰ গাঁৱৰ এম স্কুলত শিক্ষকতা কৰিছিল প্ৰথমে তাৰপিছত একেতে আমাৰ সমকং হাই স্কুললৈকে মুঠতে এতিয়া আগৰ এম স্কুলত BSc শিক্ষক হিচাপে ইয়াৰ জইনিং কৰিলে কৰাৰ পাছত একেতৰ দক্ষতা ল'ৰা ছোৱালী কেনেকা বুজাব পাৰে এনেধৰণৰ দক্ষতা আমি উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু একেত আৰু অঞ্চলৰে এজন শিক্ষক হিচাপে যেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে TMPK नि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि পিছতো তেখেত মোৰ এটা শিক্ষাগুৰু আছিল আৰু তেখেতৰ যিটো দুৰ্ঘটনাক মই মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ যিহেতুকে এইটো মোৰ লাইফত ভাবিব নোৱাৰা এটা বিষয় চ' সেইকাৰণে আজি মই সমকং আঞ্চলিক ইউথ এছ'চিয়েশ্যনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰোঁ যিহেতুকে তেখেতসকল যি কাৰ্যপন্থা গ্ৰহণ কৰি আজি মনোপ্ৰাৰ্থনা কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে তেখেত এসকল কৰ্মকৰ্তাসকলক মই মোৰ তৰফৰ পৰা টাকা মিচিং পৰিংকাবাং তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইউথ এছ'চিয়েশ্যনनि প্ৰেচিডেণ্টनि फंनैसो बिबुंथि खोनासंनि পেগু ছাৰৰ কাৰণে আত্মা সদগতিৰ কাৰণে মানসিকভাৱে আমি কিছুমান মানসিক কৰ্মলৈ আজি থানেশ্বৰ ছাৰৰ আত্মা সদগতি কাৰণে আমি ভগৱানলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি সমকং ইউথ এছ'চিয়েশ্যন ক্লাবে কিছুমান আজি কাৰ্যসূচী কৰিছোঁ তাতে উপস্থিত আমি সমকং গাঁও পঞ্চায়ত অন্তৰ্গত বিশেষকে জ্ঞানী ব্যক্তি আমাৰ লগত উপস্থিত আছে সকলোকে লৈ আমি আজি ছাৰৰ আত্মা সদগতিৰ কাৰণে কেণ্ডেল জ্বলোৱা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ তাতে মই বিশেষকে আমি বহুলাই मैया 13 सेप्तेम्बरनि फुंनि 2 बाजियाव आरसि माजरबारि साब सेन्टाराव दुखुनांथाव मोनसे जाब्रबथाय जाना गासै गं द' दखाना खामना सिलिंखार जाना थांदोंमोन गाहायै खोनानो मोननाय बादिब्ला बेबादि जाब्रबथाय जाथाया साखाथियाव थानाय कारेन्टनिफ्रायनो जानाय जादों सुलु मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाय जाथायाव रावबो सुबुङा आघात जादिया थांनाय 12 सेप्तेम्बर खालारखालिनिफ्रायनो लन्डनाव इंलेन्ड आरो अस्ट्रेलियानि गेजेराव टेस्ट मेचआ जागायबाय गाहायै बे खेलाव इंलेन्डआ गिबि बेटिं खालामनाय जादों गाहायै इंलेन्डखौ रुडआ दैदेननाय जादों फारसेथिंजाय ढाकायावबो बांलादेश आरो जिम्बाब्वेनि गेजेराव टेस्ट मेचआ 13 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जागायनाय जागोन एसेयावनो दिनैनि रादाबखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों